Cek keng tangit deng kok kelen tak gonceng kan. Kemarin kan bodong ginonjongan dulu. Iya, konti rahmat marin. Mun konti rahmat nyaman. Beli sate biasa nih bisa. Satin kambing lah tang manyaman aja. Bun, Iya mas. berarti nak kaki bun. Ada kan dan bi sirut deh. Oh, apa kaki rut? Makin letak baik mas sate cereng bapak nih pakai orang tak males. Mak kurang otak di colok kaki mas. Cek dan badan gue cak ya. Engkau tak teman di masalah ben kaki. Rut, Nak mau cak ada iya kaki ke sirut mat. taklah bener bun lah karena iya ke badan. Iya makai bener ku cek pah dia di pole cek orang aja lah masalah pulang mbak mat. Itu rot bun mana tak tek mas sate. Cong aku angkon naru apa lapas males. Duh, orang nggak kaki bahaya mat. Banyak orang mati acara. Keng pola nena sepale sih orang nggak kaki. Perkara si pulang mbak roki iyo di pole. Are mun pas bi sirut ka ate. Sirut tak kira ngide tedung bentak kira nyaman ngakan mat. Taruh karo anu. Dah bun. Antara ka sirut, tak kok sirut ngongkei. Kanta dia acara bro. Apa kaki rut? Makin letak baik mas sate cereng bapak nih pakai orang tak males. Mak kurang otak di colok kaki mas. Cek dan badan gue cak ya. Engkau tak teman di masalah ben kaki. Rut. Pak! Demma kaki mi ageng syare rut. Pada rumah boleh bun. Tak kuat kok. Nangkung malo bun. Kabar kata morto di sore. Dadi kaki mangga da carok pulan sinas panas si oreng. Rogi kaki munda iya lah. Oreng ruok roking tau sinas mana senar rut. Mun kaki loka oreng ro tak nurok pedi. Mun kaki menang oreng ro tak kira nurok seneng. Itu sepada remah bun. Ya kan kaki lah nyam areng tua rut. Kayak laki ben raja kayak lah. Ya cek panggil dengan kitungnya oreng. Ndek kaki tua oreng. Tak bisa. Makanya remah kok males bun. Ya mungkin lah iya lah tek ning lang ya tak apa males. Keng iya. Orang ngacarok ria. Kala menang apa kuna dina kasta. Mun kala kaki susah si males ya. Mun menang kaki susah tak kok beda males. Kayaknya dia. Pak, Oh iya Jong. mau kata ngace. Oh iya. Iya Jong. Anan kaki ya. Iyun. Tutiri bi kaki sangkol na caro. Kani serere na po ton rod. Ya mungkin anan rebi kaki sangkol na carok suruh ambu sekolah. Pajeri pencak bagi kene. Tak ada yang makia sekolah pada takkiran di masa depan.
Pak, sapuran nah. Sengkok beni tak males sah. Beni pola na tako. Sengkok king tak tero nyang ko lakin poroh kana foto. Ben pole. Carok beni solusi. Tapi sabedik ke. Carok marogi. Si menang dadi arang, si kalah dadi abu. Selanjengah mata rantai dendam tak kira kemarian. Munki terus lis belisen. Dul. Nah, ketika kiki bungkol tuh. Apa nama? Tangko kaki sang kuking lacar bingkap. Pulan musuhan kaki ngungke enang dan gel. Musuh siapa mah? Si Rudu dul, anan pudin bi kaki si pate lambor. Duh jo kaki mat musuh tungat tulak karmat. Masalah dia, mari belambe lah. Dah iya. Jia, kaki kapan beli tahu pas deh iya. King tempeng kaki seleb kade dul. Aku nyelip kade kaki. Itu na dul kerpeker kalau ya. Pung pun nau jangan mati tinggal. Dua bukti apa? Cong, kidingan kibaban ya. Saya nggak kecak atau keran. Asal olah pecakang. Bapak tak nyangkul apa-apa lagi. Cuma nyangkul pendidikan. Ngiding Jong ya. Ya Allah. Ketinggo kayak itu tuh tinggal. Lah parah ya patut disuruh galel lah. Ya, inilah proses pembuatan video yang adegannya sangat ekstrim sekali. Jadi sulit teman-teman. Buat video yang ekstrim itu sulit. Dan ya.